Salim dostlar, mening kanalıma hoş geldingizler. Sizlerмен birga bugun men Sog'diyana. Salim. Endi anam dostlar. Bugun biz qarshi kun issiq o'tdi qattiq. Biz nima yukamiz katta keyin ketvadir. Ya'ni atamning akrasini ko'rdik dostlar. Ko'rishlar yolg'imizlar yine. O videoni ko'rishni like, bosishni unutmangizlar. Kommentga o'z fikrlaringizni yozingizlar. Qiziqli video bo'ldi. 6-12 men videoni bosdim. Beni aldı. Kolla, jumbo kolla etti. Men мороженое alıp kelip dur. Qay мороженое? Balapam bax yo'q, men 250 tengem. Короче, мороженое alalım gerek. Mana o'xshaqsizmi? Ha, bu 220. Azmış. Ani baskasını. Mağan olsun yaptır kardeş. Zaten aldı. Güzel. Короче, dostlar, bizde oslay kukuruza kelibdi mamam. Biz to'yga borganmiz, so'ndan kelibdi. Короче, oslay mana ne siyliq. Bu davlatga demak ekan dostlar. Davlat oslay bo'yag'ini o'rnatadi. Oslay qishda zot ekan. Al endi mana so'silpa. Biz ko'pchiliklar ko'rib o'tirdik dostlar. Dostlar, bugün bizce qiziq video bo'ladi. Ya'ni men bugun to'rtimiz tag'da to'yga boradik. Tag'da to'y. Men yaqinda tutganimizning to'yi, so'ngdan aydem tayinlashimiz kerak. Shashimni o'rib olaman. Aydem deb jumib chiqdim, basim jumib chiqdim. Gazenda shashimni o'rib, aydemlab baradim bo'laman. Mamam, akim, şimdi ajim men to'timiz baradim bo'ldi. Akim barmoqchi edi, biroq da mazasi o'sha bo'lmadi, so'ngdan bara olmay o'tirdim. Men baradim, men kecha o'ta qattiq og'ridim. O'ta qattiq emas, biroq og'ridim. Sal isitma chiqdi. Tomog'im bosim, asqazanim har joyim olib ketdi. Aslida oyog'im o'tgan, qulog'im вообще. Men qo'limdagi hech narsa ustay olmay o'tiraman. Stüyük portunda uşam, biroq joy uşam deb o'zim aytib berdim. Qattiq ushlab olmaydi ekan do'stlar. Qachon shashimizni tursamiz ketdik. Şaşım dostlar. Örüp aldım, ütüyüp aldım. Keremiyet oldu короче. Şişim metin oldu ki. Süper oldu короче. Dostlar, bizden önümde baratım oldu. Önümden haberinize короче. Annedan görürsünüz. Emin kas birden gördüm. Anne dostlar, menin ayak kiyimim kapılıp kettim oldum. Слay. Короче, sizler biz уже kettik. Слay. Assalamu alaikum. Sizlerçi. Короче, salaysır. Короче, dostlar, bu yerde gelin salam bir var. Цветочек достар, короче. Hamma da yomon bo'lsam o'tirib. Voy, Gavhar. Al dostlar, endi biz to'ydamiz. To'ydamiz. Ya to'ydamiz. Sonra men kelin chiqdi, mana
негізі киген көйлегі де әдемі. Мына жерде мен сәлем достар деп. Сонымен мына жерде інім тұр. Мына жерде уже келін салам болып жатыр, ақша тастап жатыр, орамал тарқатып жатыр. Короче, қонақтар барлығы барып жатыр. Мен ортасында тұрмын, и маған осылай орамал берді. Да, әдемі орамал екен. Мен мешітке тағамын дедім. Ал мынау уже мына жерде үстел, осылай үстел. И мына жерде бишілер шықты. Неге ауазын шығармай жатырсыздар деген болсаңыздар достар, авторский право бұзылады, сондықтан мен ауазын шығара алмаймын. Кешіресіздер. Солай енді. Короче, бұлардың билері оншалықты ұнамады, бірақ биледі, мейлі. Тойда қызықты, өте әдемі болды. Мына жерде же келін күйеу шығып жатыр. Осылай, и біз күйеу тамандамыз. Күйеу тамандамыз біз, солай. Артында келіннің ортағы мен, күйеудің ортағы шығып жатыр достар. Ал мына жерде сыры мен өте қатты жылаған кез, яғни ата-анасыға бұл жерде Меккеге сыйлық сыйлады достар. Осылай гүлмен шықты, көргендеріңізде өте жыладым. Барлық жылады, тек қана мен емес, анам барлық. Тойханадағы барлық адам жылады, короче. Барлық жылатты ғой достар. Вообще қызықты, және де әдемі той болды негізі. Қазір мені сыйлайын деп жатыр. Әдем. Короче, сериал көріп отырмын достар. Осылай. Ал достар, мен өзімнің бір күндік мектеп 3 күндік па блогымды көрсеттім. Өте қызықты болды деген үміттемін. Тойға барғанда қалай дайындалғанын барлығын көрсеттім. Өте қызықты болды деген үміттемін. Лайк, подписка басуды ұмытпаңыз. Мен сонымен видеоны тастаймын.